Visoko u brdima, samo jedan mali znak stao je ispod rebara. Nijedan nije znao kad, nijedan nije znao da, nijedan vrijeme leti kao da ga mašina forsira. A on plakao za njom, a on stigao u njen dom, jer u rukama sad ima nove dodire što mu donose radosti, nove poglede. Pronađi put kojim nisi išao i tamo vidjet ćeš da sreći nikada nisi ni prišao. Prošlo je 13 godina, djeca su nestala iz nas. Novi ljudi kao rijeke nose nas u sasvim novi dan. A on plakao za njom, a on stigao u njen dom, jer u rukama sad ima nove dodire što mu donose radosti, nove poglede. Pronađi put kojim nisi išao i tamo vidjet ćeš da sreći nikada nisi ni prišao.
Zađi gore! Zađi Arda, ajmo! Kopri, zađi! Kada, ispred! Druga! Pa vidi, sigurno je dobra provjera i dva različita poluvremena, dvije različite ekipe i mislim da poslužila je svrsi, što se kaže, provjera. Vidi se da smo još teški i mi Igman u nekim segmentima, recimo eksplozivnosti nekih stvari, da tečnije lopta ide, to se možemo vratiti na umor i na intenzivne treninge gdje smo i jutros mi trenirali i jučer isto tako intenzivno 2 puta, tako da u ovoj fazi je malo tehnička greška je normalna da dođe ili da igrač nije kisik ne dolazi brzo zbog umora, gore slaba rješenja se traže, ali možemo biti zadovoljni. Igman isto jak, čvrst. Mislim da je dobro poslužila i nama i njima da vidimo šta raspolažemo, šta možemo, koga da izmiksamo, koga da stavimo za naredni period. Predstoji nam još, imamo 2 sedmice ste prošle, imamo još 3. Pokušavamo još recimo da na krilu nađemo još jedno rješenje, da budemo i tu malo još opasniji, konkurentniji i iako dobar igrač nikad nije na odmet. Tako da u nekim stvarima, eto to u tom pogledu, ne znam šta vas još interesuje, ne znam šta da pričam.